Ladan hagawai galong yin. Kawai ke kami badway kun. Kawai kami badway kun. Tapi dia kun dangret anda ulah biang kerta ulah sedang ya ke Malaysia school. Sedang ya ke Malaysia school. Banda Malaysia school man kasni lawang ba ni uknaret. Man kasni ke Malaysia school. Lawang ba habuan pai siye. Laknu kumnu iwe I robal nani iwe I jingkrulat nani iwe lat warna besiye. Kata kamu tu jadi parlo. Ma. Dan kasni warna ilat dan kasni warna iu robal bagi orang tifaran. Dan kasih bagi wara yang sharpener dan yang jingkrulat dan kasih wara kumta sedek iwe pergi benta agak jingim maka jingit sekolah berjemu. Tu wara si yang wai ke kupeni ke kami kelam saya mau ngeye dia kata gaji tu berjemu. Kelam saya mau ngeye dia kata gaji tu berjemu. Te kumta lanang he lanang san naik gaji tu ibarat ilat dirobal. Poin sekejing tu ke bakrau, katiar kalau nak hamhe, bertujuh kejing tu kador kalau nak hamhe. Tekum ta wana samla, andre ulalong beriu ubanang smart bonang belin bantu. Dalam poin haru tahu put kejing long samla kejingu, long ba lasak kem nak kata kejing tu kejingu, lasak ujor yang ni kejing long kejingu ni kena, jong ni samla, te hadu tahu put kaba hab ban phasi no yu adi lasakem larai ban phasi no yu kena namar ba kejitu kejemu kalong labun palat no umnong ta kraim ka he palat punyong te kum ta ka si ka ban ban phasi yu la khot yu ba la ong yu kai ka man mikwa ba man le khadu kai ba mikwa ba man kren khadu kai ka last wish ka jomne suara ban phasi ya be tuang aku ban kendu email, kuat ban keren email. Te kumta kata kami kalawan bah kata kat jaka kata bah pen create ya kami keren bang kuan. Te kami kadang kadang yang kam apa ji. Te ni kuan long Mei wan kam hajan kadang kam man keren ya ban pasiau ya pi sekolah. Te kami kalawan hajan tau kuan. Atau kuan le kam pasiau ke sekolah jang ni kami. Barang cakap berpasiau udah jemang ni harus skor sudah kami. Kami yang tak lengiar nomor bala. Syadai kata skor ke jongka. Oh misna. Kalau kini balai medai kini ke skor jong kami ke jong ni. Tapi ni kena. Balai medai kini ke skor ke jong kami ke jong ni. Lomba gender day may sneng yang gender day may penbej yang na do kepor mengadang red. Mengadang tu ikilat di bal lomba nganam jen bang poi haru kena buat bang sapasi na masyarakat patok na gender ay may nado kerta berangkat ke bangali school inda penbet yang inda sneng bahaya yang inda show ada dat yang inda ai sneng ba yang ba ka ke bangali ke bangawara itu kilat dirobal jadi kena kadai ke kamu ke pasniu wang makan poi kena buat ke masyarakat ngasya hasi yang akan dikayin bendin te kumta kata kolong yu samla bundai ekor skor jong kami ke jong. Teng scam piu ai ke sneng ke jong ka ni ka story ka dei spang ke jing penbet. Te kani ke por ko unta ka mas breng ko ni ple jimut ka dei ka jing penbet ha ka balang. Ka jing penbet ha ka balang. Kada kamu dak tin nongwe tin paring jong ka church discipline. Church discipline ni ka jing penbet ha po ka balang. Te kala manok bat mai bi Habis dia begini kan bentama kalau mau buat mai bila si kami snow itu ni, aku nak bentar dan kaman penbet apa kebalang. Ni kan jimut cuma ni kan subject. Tapi hari ni kapor kita shot score acting berjumpai, bowling berjumpa, aku create ni kan subject. Kemudian kam nam tak kebalang kemudian kan jaga berkunjung ki remake kan ni ibu Islam. Hey, kan jing penbet kebalang. Kemudian kamu apa orang penbet? Mud kamu apa orang penbet? Baru anak pernah jadi semua tu. Apa penbet kata kamu dan mereka apa kedua. Deh, dah penbet you new line. Kamu tahu line kedua. Draw by two line. Draw by itu ke triangle. Kata kamu dan jimpa kalah itu. Kata lagi jimpa deh. Tapi apa penbet bro
kata kembut dan jing kedua. Tapi kalau kaya kejimut bawa penbeg, kejimut penbeg apa kebalang, kata kembut bah kebalang kehapan penbeg, sama kebalang kehapan penbeg, ya banget ujung ka lada ulet. Kata kaya kejimut, kejim penbeg ha kebalang, kebalang kehapan penbeg, ya uta ubril, kani kebril, kalau kibanget kijong kata kebalang, kehapan penbeg. Nama ba kapop kabaki kile kahaban kedo ya kalenti kababha kabaki idei banle kata kali jimbut kata kali jimbatai habide spangkane ka jimpen bet ha kabalang ngasutu pisai ngasutu pi obat ya kata jimbut ka kata jimbut aba om ka jimpen bet ha kabalang ni ka church discipline kata kali jimbut kajingkli kababut kalau bahatu haka balang bagi hiran hari jaka hatu ngijupen bednya ya kibangai lada kilepo hatu dan kajingpen bed ya kibangai kijong kani kabalang bagi hiran hari jaka lada ki kiyat kendriang lada ki le ya kata kalti le kata kam kabat persya aktin kejong boleh hatu dan pun kata kajingpen bed nak kalian coba balang ya kum kita kibangai kata kali jingkeli kani kani jingkai pengawara kali pom ta kalau kenja jingkai kawara kali pom ta kali kebat don nak cing ke jomboy kabutra Jesus Christ kita lagi open melin ya kani ule ya kani hukum ya kani nanta om ta putra Jesus Christ upol sakri jom trai berseng li berseng kibalang uhikai ya kani kebentak penbek yang balang berpidon om tak kata hendak kibalang hadir bagi apostol wilayah no kile lagi kijupen melin ya kan dikaji penbek apa kebalang kata kemudian apa kidon kibangit kidon para bangit kibalik pop kile bakal apa kebalang ki penbek yang unibril dan dikabeli kata ada jinya lenti coba dikaji penbek apa kebalang kaba sedang nado putra Jesus Christ nan om nado belai nado belai sedang nado belai ya lima kunta ter hadu kebalang ko kapoy kani kecil kaya ini ke solusi kalau mbak hari ini kesini gua minta kani kecil penbek ha kebalang kalau sedang ban hiar kalau sedang ban hiar no kalau sedang duna no kibalang hari ini kesini gua minta kibabun dijaga kikelet no ini kecil kaya ya kecil penbek ha kebalang kamu kalau sedang ban hiar no kamu dan syu kalau sedang ban extinct wingong cin pare kastam ban dojat no kani ke jimpen bet hakabalang haki isi yo kalau sedang ban ya no kata ni ke solusi bah abi de ban jimpen bet haki balang nomor balai bun ki balang ni sni ko tang ile nu yala pens pang ke jingai ai de yala pang ke jingai ai ke jingi ublai ke jing sebun ke jingkular ke jingkerku na ke natai kamba ki jong bolai yala pang ke bedeng yala bun ba ki bentah ki sim ta ke balang ni yala om tang mangi hak ni ini kiwi berbalang mengipet oh ni ala pagi jimah hari sebelum itu mulai ini ke baka balang ini sinta ke mes lani ke duna baka kalau lomba kila klet no lani ki klem shem la shem no ban yalak sepan ke jingkela ke bemut ki klem shem la yalak show sepan ke jutang ki klem shem yalak show sepan ke hukum wan ber mua tang baka om baladan ko kata ke balang ani ka testament of mai ni lalat na ke hukum kata akan dikatakan berkat kaba bi adu kata yang dibagai mah benar mengindon supo hukum ka hukum kade kata kaba penbek yangi kum na menginya ka hukum dalele kamara jing penem kade taman penbek yangi kata lenti kebede hukum kaman julai menda agi sintai ka hukum ngila bu sadut ngim yalak su de ngim juya keren su ngim ji tu khanas su nangta om tan su kata handai habide baka kajutan ngo bangau mene sabi des pang kajimpen baik apa kabalang ngim tu yalak su ikini ngim ngim tu mikai su hari ni kisi pipor ta haki balang ke mengi ida buat om tak kata handai wat ya kajingwen no yu bange nako kabalang ngim tu hikai su hari ni pipor siula kajingwen no yu bange hawi ketien ibangi ngisutu kajing ot balang kajing ot balang kamdan su kata kajing keren sebangane nelesi om namar baki kinong yalam ni kabalang kelesi kem syai ni kem sotu ne lawang ini sini mentai pang kani kebentar kespan kajing weng no kajing kentai ya ubange napo ka kenun balang lawang ba kamdan su sepan kata kajing yalam
Ni kejing kai lo juga. Anle kuno ada para banget, ubangi ni dan gereja ka ni akan ulu barang. Le kuno ada para banget dan kabar banget ka kem sempoi jisen la Arsenal. Kan ki wal ki manis la Arsenal. Le kuno yu kumuta. Le kuno yu kum kata. Le kuno yu para banget ki bayak klem. Ale kuno yu para banget le ka para banget ki bayadi buat. Ngomong badi kia ni badi buat. Dan JP hangda. Le kuno yu para banget ki bala le ni ki bahikai ki ba lo ka jinglong ka pasniu ka wara ai ka jinjin thot ki para banget ka bala. Ki bahikai bakla. Le kuno yu ntai para banget dan alis sibul ba. Ki bale ki pop ki ba haru kom ka kabalan. Lani kum kita banget kata kabalan. Le kuno yu kita ki para banget. Bu na preng ki balang, dan na preng ki balang na no. Dan na preng ki balang ha ki para banget ki joki ki ja snap lai snap ma ya dap satu. Ki ma ya dap satu. Ma ya dap satu. Lange ni tragis Chris la biar, man sa balang la biar. Ene dan na preng ki balang na ya tu epi. Dan na preng ki balang ha bu para banget joki uja. Shisnan lane Arsenal ki let banwa yu. Apa ki wa yu ki syam yu ki slok yu. Apa ki selok ki snack yu bon sir. Lada ungkela ki weno na po kapala. Hayu ketian ban soto ya ki balaju yo snow ni meti kata kemut ki ot no na kapala kabaki kita. Kata kali di shisha, kata kali ka bangini ye in, kata kali ka ba ya ing sinta. Dan ki balang baca pernet ki mlai banwa. Sui kum tu. La ngai Jesus la biang. Ini dan part ki para banget nele ka balang na baca para banget ki banwa. Kisnang yo, isnang ya ka. Hausim kisnang. Ana orang kim kela ki le pundu ki discipline no, ki weno na marbakim ya takum ketiga ju prala di jingkai. Oh kabala. Kapasu pala na ya tu ya pi ba kata lomba ni ya ki kun ki kiti. Ma ni ki kun ki kiti ni ya discipline mata ni pendek dah. Ni ya pikir baik kun kiti. Ikun kiti hidung ni yang kumno sai katia lem kumta ta tunduk jam ta kami deng yang ta sai katia lem kumta ta tunduk jam ta kami kre ka kwat lano te soram diem la ab lupa kendong soram diem la ab lupa kendong kre wat ka wat syang mi te syak kan syak set syaba ikun kiti le haru kata wat syang mi te la syak set syaba Sibu ni le ni disiplin dah, ni disiplin ni penbek lagi kun kita jom ni para hendak jom ni. Ane habis pak bagi para banget. Kemudian kum kata kaji penbek, yaki habaki ya dam, yaki ya bakla kaji kalenti. Kum syakri jom tuan, ni kum di balang lekau tuan. Ni pikir tentang yang kun kita, ni pikir tentang kaji mesem. Ane habak balang kaji penbek, yaki para banget kala duna. Dan ru bakam dan ni lasu aiman lasu ai lai lan yaki bahagia kata agar ke jisha ko ngila banyi e hari kisi por dunta tak jingkeli pak mo ke jingkeli ka ba ngila ni keli ke pon ta kalau ba hatu kum kani ke jingkai ka dan mo ke jingka jomboy bawang bade penbek para banget anak kilek pop ada kilek bakla di penbek yaki hatu kum kani ke jingkai ba on ot balang no e kita yaki para banget ki bom kongo sneng ki bas ngomeng susarong wa ban im ke jingim ka bas soba oh kila penbaptis oh kila ngek try oh kila jui syakri bakan di balang hendai kila ngi im bakan ke jingim ka pen soba tan ya lagi lali sneng yaki ale hikai yaki lali gedu yaki kim sim nak lawa mo hatu dan mo ka jingkai nak cin jumlai ka ba lada kum kita ri para nget kim sim snap lali kim sim nak la ka bomot dahap ban we no iki nak ka bala hatu dan mo kum kata jingkai hapo cin jumlai ti amenta get ready ka bible jumping nya puli ka tu ni ka kibala ang scam ni ka benta Matias kono bakat pra Matias kono bakat pra ka bakat san na do bakat nyo kikiti ki bami na ka shintur do tuai jumi Matias no bakat pra ka bakat san do kanyo snam tindong ni lada uparlok jumi ule pop yami tu khilet bas sneng u habadan tang mau ban milihi lada snow yami melakan bahai perlok jumi lada snow yami hadi lo lepop melas sneng u melakan bahai perlok jumi tila da snow snow sarang ungka bakal umut tila da snow tu shimlam bat mi ya u wei lane anu kiwe pa
bada kesentul amo dilanjut kisaki akan sekali kecil maro. Katakan ini kejikran kecil mulai. Laram sengap ini marwai. Ialah satu kedimut menyerap mempenseneng lang atau bela lepok. Tela ada umtre bersengau ya kita tu ya tua kebalan. Tu ya tua kebalan. Tela ada umtre bersengau ya kata kebalan ru. Tu ai ulong yang mekup ujan tel baru nongkrong. Tu ai ulong yang mekup ujan tel baru nongkrong. Ni yang simpan suatu tam bong gentle nongkrong. Ini hijau suatu lah. Gentle kata kamu kibar sabar nak kulang juga. Kibar sabar nak bedeng. Kamu gentle, pidai gentle kata kamu hati jiu kibar sabar nak kulang juga. Sabar nak jikirku, sabar nak jini kejumlah. Kemudian ni minta boleh kalau ki Israel syakri labar. Kami deh sukan lekot beri gentle. Teh utrai Yesus wam nyoi ki kum gentle apa om nongkrong hijau suatu kata kamu kini nong syak kelah. Kini nongkrong ki bunsing ki dek jiu ki, tambah kislok ki masyak kelai kajak berdiri berjoki. Tangan kemas pak LD ki krontam. Tapi jadi kai ke babes sebenarnya beda ki nongkrong hajanar mah. Tang kita harus kau merat. Nongkrong kata kamu masyak kelai kajak berdiri berjoki. Kata kamu bujis ke suang lalu kau para orang kau perlu jombe lalu kelak ke bomor. Kerana nyoy hukum gentle, kalau sabar, nak boleh, nak kehimah kalau boleh. Nyoy hukum nongkrong, kata kamu nongsyat kelah, ya kejingat, nongsyat kelah, ya kau tahu. Ya kau kau paham. Nanti, kasih kebeningkong si kinong koren, nong basan kerkat kebeningkong ada basan. Siti kebeningkong si kinong koren, nong basan kerkat kebeningkong ada basan. Labna keleng badan kejing song sang, pedeng jonghi ongpol, ya kebalang kau koren. Bat kata kejing som sangkang judan wan apa yang gentle ru. Wan apa yang gentle ru katum kata kejing som sangkang judan. Ba uwe ni uwe ulayo ayat tengah apa jumu. Kamu ulayo song ba tengah apa jumu. Dia pi kelas semua mepen ban bakal ada ya pi bersusi. Kenang ba on pengkeriak nak den joki ya uta wale kat kene kakam. Sengap polong kumno. Sengap kai kucing tu boleh ke ongi kebalang kok koren. Baon pengkenria nak deng joki kentai we nak deng joki ya utar balale kat kenikam namar manga lele langam don hikmat dala kamet henry bah hikmat kenya kemensim ngala bisa lupa kum badan ni hikmat ni utar balale palat kat kani balale palat kat kani lepo hak kerteng jisu bo try juni hawa pile ya senglang ba kemensim dana lepo ka bo try juni jisu basan but IT no Yewe yuta, ya ubah, berai tindo yuba kat uta haus setan. Mutkat uta, balai show ni kat ngau pajun IT no ya ubah setan. Kata kamu nak kawin kebentar, kawin kecil masuk tu kata kamu kumno. Setan ka balang kan lagi tu setan. Kapertai ka syabang balang ni setan. Kata kamu nak bawa IT no setan pada mut. Wen ibu nak bawa ke balang. Ya kawan penjat ya kado, henang bawa dia pen emi kemesim resmi. Jisu ubah try. Kata kamu apa wen ya nak bawa ke balang dan kejing mut. Dan kejing ikai. Kami dia bagi kebentar. Nanti polis yuk probok menambah halai ke dekat kebat pusau. Kikintin dia umum ni. Udah ubang pendengkam ya lah uding sempat usun ya lah kun. Hendai utah baik ya usneng sempat ya habudak kena. Utah ubang pendengkam ya lah uding sempat usun ya lah kun. Hendai utah baik ya usneng sempat ya habudak kena. Kajini kaya ting tu boleh ikut. Ni kimi kipa habis dia ikut kita jadi kita kamu tembek kalau dah ngelak deh. Lalu kamar aja sempat betul ay. Kenang ba unum sniu kakek dia ke jomu. Nanta Hebrew nama kata kakek kebasan terter. Hadu ke bapra. Kaji syah hadu bakat way dan ipulit. Ni ipulit hadu ke bapra. Hebrew nama kata kakek kebasan. Bab pilak klet no ayat kata ke jikentu ke penih pi kemah kikun. Ku jangan awak nyosting ya ke jing seneng di sempat utrai. Lam ni wat semutrat ngai habara seneng ya mi dah. Nama ya utrai uie usneng baru sempat ya ukun baro ya ubah diam. Wat da utrai usneng sempat balai ke balang kabdan di seneng jing sempat ya ubange. Dai na kabanta ka jing ba ba piaisha. Ublei ule epi komiki khon. Nama unu tau khon ni bukpa um seneng tu sempat. Unu tau khon ni bukpa um seneng tu sempat. Khat wa phra hendela da pilong khan ka jing seneng ka jing sempat. Nak baru kilong ginuyo bentang kumta kilong kikun pongka re om kikun khaburom. Kata kamu kilong kikun
Babdan ni we kpa kun ki basu im lengka dan klam ke jisneng ke jisempat dan ki banget hapo kabalan ki im kata ke jim ka klam ke jisneng ke penbet ya ki ilom te kun ki para banget ki babdan hapo kabalan kata ka prinsipal ka kendon kami yoban pet nak tin ke jong doi nang tangala ban asyik pingan pulie ka stil menengkong di tim no menengkong ka khandai do arpo a tim no ba a ka khanyo do khatra Titas kuno balai kata sipo do katwe, titas kuno balai sipo do katwe, pil no basau kata kata ar do balai, galtiam no nrir kata nengkong do ar bat kiwe. Sipur ba kicing di jumlah hikai kipenyi ini, haba para bangai ulepo dan kamban penbelio, dan kamban seneng bersempat yo, dan kamban seneng bersempat yo. Gadai kata kicing di jumlah ini kaji hikai. Kadai ka ko jika jum kting jum lai hele ko susi ko lamba ka balang hagi sim ta ki balang hagi sim ta kim jup dan kam su ya ka ni ko jika syafam ka jup bai ha ka balang pitip ka fast discipline a kata mur ka jup bai ka jisneng ji sepat ka ben kom ta me ka ka bible dai de blai wa pikan ma ada makayem ha kile ko pero den le ko no blai ko to ye shop le to ne le wong ta se Mas lepop bagi perken hukum penembang itu so perken lep nu ble ube sabar ke iden ube sabar tu per kata kamu ba ula ino eki ne don ka wala gide sabar henre nama berten bahaya ki berten bed ki usneng usempat yu adam ke ini ka fast discipline a ka jipen bed ka ban kom tam ko bol ka de ta ble la shim no ble Lahikai do tuahi, Jesus Christ chim ye gari gumta, Ukraine gari gumta, Hikai gari gumta, Upol Hikai gari gumta, Henry ini sing gumta lo amba. Inong yalam. Inong Hikai lesi kadai nama bakun suthu, balesi ru kada ba kadai nama ru bak syeptie. Yo la da penam kam ye gari ke jingikai, yo la penam kam ye gari ke benta, ti ke jumle ko Hikai hapo ke balang. Yo duna beri no ke balang. Yo duna beri no ke balang. Kadai gumta ngora ya pi. Ku para ngai habis pan kan ke jimpen be apa kebalang dei kadi tang ke sulam perang kadi ketang ke bang sulam perang mo kadi tang sulam perang kata kemut nadi bang introduce ke subjek masih pen benai ni masih aku dia lada dia keren banyak bibata ngam jeliu ke subjek dei kalau ngai ke ba jeliu ha pihak ban tip kumnu pen ben pihak ban tip manu pen ben le kumnu mentala do pastor hebat ule pop le kumnu mentala da u temen basan di ule pop War om makin lepop su, kidai dan Gibril, ki semlang ki cutrai ki lepop, ki syakri ki cutrai ki lepop ke Bible, lekum nu lara kita ki lepop, pi kadon ke jingkai ke jelir. Kata kamu lara don kamu punya ini ke Bible study hapa pun kre, ke seminar hapa pun kre, habis cek patik bandikai. Jadi ke mau suara anta kadita ke jinglang perang sepanjang ke subjek. Kenang maka balang hari kejakan iei kan tip sepanjang ke subjek. Pagani jingkaya kecil kejong gulai, kami deh kecil yang kejong ikut banget. Oh hari ini mata ki coach kata kamu ki bateri, ki player, ki sport ki player, kita ki disiplin baik player kejong ki. Nadu kabam, nadu kapotya, kapotya kejong ki. Kabam cak bambam kelma, dah penget keli sandi rapsang. Iwe nak pergi para samla ki baju istri banget. Main tiger pok training, pok awak ke club. Ngajikili iyo ani ngomong supi ban pamuri ngomong supi ban puskai yo nak ba minta de horlik abdi de kabut instead wah nak kan mak pakai itu jimbang nama la sya disiplin do coach ba umsya kan ba di coach ki dia disiplin ba ki pembet ba dia strict ba ki player kenang ba ka jimbai ka yaki aka dia ka sport nang ta ai dia susu ba kinong pun krek kuaya Lasya kasih kat lo kanimut ki kena samla juga balang kedmi bagi lesok umroy berpun krek ke kuaya nam tak jiseng samla apa ni boy. Te uni lo krek master kuaya berpun krek ini ulah hukum lupa ini. Ulah ai lupa ke disiplin uang ba pi kinong krek ke kuaya nak kuaya pi bakin nam pep tha. Pin nam pep hiru. Nora la pi pep ma pi kan plop ke kuaya ba ko wo. Pinwan teng sisi asin te nang sunu pin dan roa. Takana uang nak kuaya pi pin strict bah, penbat bah ini tahu. Ini disiplin ini nak kuaya. Master kuaya disiplin ini nak kuaya. Nanti hayi dong disiplin ini kun kita. Nanti saya sekolah rudai. Ini ada disiplin.
Om Syak berpenyeng senyu, Om Syak tak rong senyu. Nang tak Om Syak berpom jajan jaing. Đây ya kata ni mak barong ni balik sekolah. Hak pom cuti hak tiap hak tai dah morak kot Syak penyeng. Wen ni kai ban lek ko umsa ni ten barsenrung po classroom pilih sia mana pemorak kot. Mana pemorak kot. Yang makai barong pemorak kot. Tela yang dan kesingan aku klet hak yang mi syabar dua kelas mi syabar memorak hak yang syabar kasih dia ke disiplin aku sekolah ru kadan ke coach kadan ke sport kadan hayi ngasem kadan ke jipul krek waya kadan nanda hasnong hatau kadan dei hasnong hatau minum nak lek kelumah kita no pijak senong lek kelumah telah syak dan guna la syak khot la syak tan berbar nang ta musyak bantin si musyak ban punta asnong pun hikam nang ta ngapai ya kawai ke dokumentari video ni sini hapo Korea hapo kawai ke yin bendi hapo Korea kawai ke jil hapo Korea lomba ki noksa bendi ta ki bas syak set patok ta kala ke yin bendi hapo Korea lomba ki disiplin ba kini ki gas ki nadu jaka bu yo brosur beniat nang ta ya kan nap up kliap masung ki nang ta hap sar pun khot dong sedong lada ki bakalatan kendiat lu syak punishment yaki. Tapi apa yaki ngasulen mua baru kata ni yaki surrounding jong ye syabal nak balang ke disiplin ke strict bah. Hele ke balang bah. Hele balang atau dan kung tak disiplin ke strict i para banyak. Ladang ini ya bakala ni manga lu ndai tamapi atau dan ni apa disiplin ye kung tak diberi kung tak para banyak. Katakan di jengkeli, haka balang ka bangidan dai. Haka balang ka bangidan, di balang ni sini uta. Oh, para bangi kelayo alai lang ha. Iyo alai kata kiman, agar ko biar rezeki. Kuat banyak pelat tengah tu ya pelat kuat beli duit tu ya ya. Kuat banyak pun tu ya yo. Nanti kuat banyak dibuat tu ya dibuat kuat banyak kapura tu ya le. Umdan ke jengkang dai. Umdan ke jengkang apa ke balang ni dan mentah. Mar balai, mar le makram kita ibarat program tiyo dai. Program tiyo baik ya jisem melik ini berkata tiyo baik. Oh dah yo kun makna nak sini time lelai dari body kun dah barang dah buat pelam jisem baik. Ki pastor sekri sutra buat perkentang baik iki kun. Pi unta ka disiplin kamdan apa ka barang. Hari di sini unta ka disiplin ka jaha ka jipun baik ka strict. Ka hukum bantu buat di perang ka jaha di sini dibuat ke unta. Lawan bang la sepulong yin trap ya ka balang. Di kepala lah 10 liter, itu tu abang liter kinongrat. Tapi bila sekilo, no, pipe sekilo, di Jakarta jadi kinongrat dan lain jauh liter, mana lah kalengha, tidak liter. Kalau jimu jauh liter kalau bah kapor, kalau slap, kapor, kalau shit snitan, kapor bersuri tengah dah, bersuri tengah dah, lain itu liter. Syokah tu si por apa, dah ada tu literan, ada telefon nasi. Kata di jimut di yin trap, lawan bah kebalang di sini mentaru, lalu nata pun yin trap ni terip ya kebalang, ni pek ya kebalang. Ah, paling jesen je le. Nak kuat ban dua ya le ya le, sepok kebalang sepok yin mani, ingin rekam lem para banget. Dah ni kata kata sini gue pakai sini, teh lah balik kan dia terle. Pi, mudah kata kejing, ya be ya nanti. Lah kuat ban ya mari satu jaka, ya mari kuat balik sini, ya le. Nadam sedang mengalis, ini minta kita sosan, kita kamera, kita klem apa, kita para bangai nilai, ada yang sini minta. Lalu macam pulang yang terap, dah thai lah sukwa, lah su, pak pala kejengem, wan biang sekebalang, dua biang, dah su biang minta le, mari biang situ dijaka, kita semua bah mari biang jak biang, si benai, lain benai, sal benai, dah su kenja, sukwa wan penidur wan, bila orang bayar tri ya kayak terap, ya kebalang. Nasi sini wan nongret wan ri, laju slap wan nongret ban ri, talaran ni no, sial kajon ni YouTube untuk misi. Kata ketika bangi, kata ketika bun di perabangnya bun di balang yang di sini minta, kalau dipek ya ke balang pilih hak kedor, pilih hak kedukong. Namar bah bohong mana, habang pilih namar kecil lah, kalau pilih apa niat bakal kecil macam ni long bah, dan kecil penbet ya di perabangnya. Ambil kejutan baik yang ni lah, yang bakal kejutan kayak kebalang. Let's say ke definition kejibatai dia apa haharukom siapa kebalang. Kayak kebalang, ngana kejisu jopi kau ke definition kau batai ini. Kebalang ke kurem ke jom try.
nak kecil di utara kita. Kabalang dari kekurem ke jom utara. Kabalang dari kita kibangit ke jom utara kisong kian lumna. Bak habak kau kabalang dari kahima jom kibeneng. Hari ini selamat he. Dari kahima jom kibeneng hari ini selamat he. Bak habak kade kekurem ke jom utara, habak kade kahima ke jom utara. Tekan mau utara di ukenrat jom dari kabalang. Utara di bersensyar ini kabalang. Ublay di berpenjai ini kabalang. But man utrai, man usia, man usia udan nak aing hukum, ia kinombo kicom. Udan nak kapuat, ia pok kahima kajo deh. Nimna banle, kabang isuman banle. Udan nak kapuat, pok kabalang, kabak kecil utrai kalah hikai. Ia kita kibangit tiba im bersama basa pok kabalang. Utrai dengan Yesus Kristus, ublay dengan kuai ini, bangin itu yang hukum usia, bangin buat yang hukum kicom. Ini musuhnya ia mon lagi. But kecil lagi hikai balada dan kita kipra bagai dan kita beri ke mampu kahima ke cuma mampu kebalang ada kiat bakla kim kuat pendam usia mau mi siapa mau ham kuat yang kita beri kim kuat pendam apa kecil penyakit cuma kata mereka kecil hikai nak kecil lagi kata mereka jinglong ke utara boleh buat kita beri pendam ini kita buat sarong so kita someng bersekolah ayat lagi jisau bahala dia malah ada kita beri apa kebalang utara juga Yesus Kristus ubay ini dah kecil macam ini dalam kamar disiplin you pendek you hikai you lada teriak bertelak rumah dua ngamdan kami aku mau tahu beri ngamdan kami aku mau tahu beri waktu apa ya iman haladi nak kenal way dari syakri utara berdelang ni dikan kino kini aku kasih mereka lembar ni di para syakri utara yang bah landai lebih sedih di para menget yang bah yang lebih sedih sana minta kasih yang saya kata betul terakhir, saya terakhir ingat relation kan? Balai, nama si Paul san sin, new sin prasin si Paul sin alai satu kaya ru, mungkalah apa mut, kumju hiu lo, periang terpiang gini, kena awal SD itu berwan high, berwan B, sekri, mungkalah apa mut, tidak ada beli cuti para banget, di para sekri sutra lagi orang, kata tenang, habdai benle, dari si prasin tu habdai benle. Dengar ke Paul mafat sutu ne pak yo pan ngambil kecil jumlah ke bos ngap bawa ni dikan ke ri ke sudai ngap bawa ni giwe ke sudai kini para banget temo hari minta ni syai ke dade alai asin laisin sausin dalam kelab buat ke kecil jumlah ko ia hukum menjadi ia hukum mana sabar nak kebalang ken yo hukum ta bomde ko kebalang pi balai kadau kalau nama bawa boleh umpa yung kita beri apa kehima macam tu siap sarong tu susung kuat beri po tu bermani syai tu buat syai ke jingkala kiba awak apa yang kejingwa ke jingki awak apa yang kejing hitam ke jingki kejing senja ke jingli ke jingki persyam tu bangkala kumi kita beri tu rajin sesuatu luar kumi kita dibangun umri dibangun tu sarong tu bersulek meng ke jingli tak ada balai ni don kami yang ke church discipline balai don kami yang ke subject balai don kami yang ke jingkai bagi peran kamu apa kebalang sengat man ayat tu kan dikidau kadang kalau nama roh pilih yang ni mentah habis penbaik dulu bangai apa kebalang lani kanu kanu bangai apa kebalang lani penbaik apakah kalau lepot ni lepot kalau mau penpau sabar ya kepop ke joka kan habis bila dan penbaik pun kebalang penpau sabar ya kepop joka peniya ka ba kan lani kadang apa kan gejiat nanti kepop sabar nanti juga sabar nanti juga kayak nanti kebom deh tak ada kata ada jitumun kembali rekam ya kah jipun baik apa kebalang kebaal kalau benar warning ya kah lalu ya pada pinangnya susu ini kebentar kadang ke warning ya ki tak ada rekam pendek nanti kebalai kapan im ya ki kan penlai im ya ki nama lagi ya nak ni lenting bopok ke hadu te ngitip kayak lenting wasni kan boy menurut kaman batai kejinjak kala lupa terkadang abang pendeknya kebalang yumi ya ul neka bane apa kebalang kalau kayak bakal kepelong ya kali uban lain nak kata lenti kan kata dijin kamu itu pendek nanti kapan ya dawi giwe apa kebalang teori wing le putih dem dan bawang ini tengar le lampi ngaruh le lampi kalau giwe kisah kristu lagi orang bakal ni kajing le pok kajing pok balang deh kalau kamu ke kansa na we sel kakiu si we sel ni bentai balik ko kamet ke juni kasdam bangpur ke kansa na ko ye ko met ko ye ko met te kum dalam dan kamat penbek no mama penbek no udwur yo ba ka balang ni bro kowe kena ka po biya baru para ngi hapo ka balang
kinahap hakan ni kebendahi kau tinyebut nama bakal ni kilek mana karo ya lek mon ni yung dan bohong kata nanta kebasan nama bangilong kita kisaki gitu try Jesus Christ tak ada dan kam dan baik jadi kumlung yang kasla perthai kum kada jisha kumlu kedung gue lada mangi ngidang kerbean kejian di kejong ni tak ada dan kam dan baik apa kabalang dan kam dan baik apa kabalang tak ada apa bohong ni kan ni kejikai kan kebabas kan kejikai ru keba lahikai ru try ber om kata kan kejikai kalau duna ni sigunta keba kabalang kam syam la pen kam su ni kan kejikai dalam ikwa pen kami kan kejikai ikwa pen kami kan apa kabalang kum kinusala balang ni haban basta ay kapor menginya kuli ay kapor juga Bible study kan ya kalau beli subject ba hadin juga tak ingin senang besutku tama om ta ba ladan kecil boleh ni penbek ni prabanit jenjari mah dan lu kabalang ni ku ibi kebajian sisa tadi kabalang kabakastan dan disiplin ni prabanit kabakad dulu prabanit IQ se kabalang IQ se kabalang tapi kita ru ni hapan rusia kami dia berkumpul dan apply dengan subjek dengan jingkai kami dia berkabalang kebangidan akan dikerjakan kebangidan apa akan dikerjakan kita balai ki breu dan balai ki bangai balai ki syak ki try ki kimdai sultan nak than ya kan ka jing penbek apa kabalang ya ka church discipline akan disinta kamta ki ki mega church mungkin balang ka khamhe te la khambun breu balai ki jumpa dan kam ya kan ka jing penbek apa kabalang ya kan ki jingkai ki ting ka joblay kadawi kalau nomor balada ki pendan kam ya kan ki jingkai ting ka joblay kabalang wi gidan latih kena benduna breu latih kena benduna breu nak tahu nama ye pala di jembun breu nama bun breu hek kapan nama bun breu sarong nama bun breu syayaro nama ye pala di jembun breu tak ada mungkin disinta ya kebaik persyak dak tinggal lah pedian apa kebalang gaji songkha ngitip kata senang kente dan kebalang lah pedian nama lain dak pedian itu kiba beli untuk rajat kini yang minum nak kebalang tak ada berpembek apa kebalang dari jikai kim penrung bahan nama bagi tim yang katai yo duna breu yo duna kon kumta kata yo duna dinero yo pau namsu kebalang ngidan Islam an ai muksai ni utrai demi Jesus Christ utrai demi Jesus Christ they tahu try ubandai than ni kibreu bijong dari selapat hai habis bentang lah ngam yo kentin bahan buat kata bentang utrai demi Jesus Christ ulai kau utrai bosuk i breu kuma Ngan ayuk saya pindah pokok gospel Yunis nomor sa pulih. Anda ada besar di senhaja ni tip kata justru ada besar senhaja. Buat pai ba lawan je buat Jesus Christ. Balai yo bam yo dok hai yo kuwe. Temano gum buat ke nakam le belasu si abang Jesus Christ. Lai wa Jesus Christ nudan. Kila syekh musa tak kasihan tu durian. Kila kili balai kuno mela poi sedih. Tenak buat ni ma yo bam yo khai kion te Jesus Christ utip ni jimut de joki ni pai ba babun go bunyu utip ni jimut ki baki wa Jesus Christ nama yo ba tak ada oleh nu Jesus Christ gospel ini nomor real why Jesus neng ke ba ada kata ki dan why jikai ke ba ada kata ki baki pedian why jikai ke ba ada kata ki baki pedian ba hak yo semua ini jikai di try Jesus Christ tak ada apa gospel ini nomor real dekat bandar real Reus pak berukun reus non dekat berukun reus. Sekarang pastor Kristiani omba. Reus pak berukun reus bakal crowd ni pun kita di penpa. Reus gospel ini nomor reus dekat berukun reus. Kayak kata ni boleh. Nado kata si buat nak senran juru kelai keladin nak kimia lelaki show buat tu. Mas dia so kita jikai ko Jesus Christ kenram dia nak ikan. Kemetre suban lek baru. Takada Unrus pak unrus real, ubangi cekti mam le pa jipun pau. Nai kade po gospel yo des nomor real, kat nomor real. Babun ki pramet ting keladin no. Nama baka than ke kai po kebalang. Ka than ke kai po Bible. Motra Jesus Christ sabat kelan din no, kin tre bo si ule pun no. Wang nang mak ngaya tumbak lahi kai. Wang ta. Wang mak ni kan besar yang ni. Ya, lebih baik itu dekat kelip pernah disenang anu ki jemu wang ba phiru ben leilang ba ki phiru di kwa ben leilang ba ki dan bok ki senang ni anu ki wang man kwa ben buat je ni kwa ben buat je ni
Tharai da ki ong ngirong ka e than le jisu ji kai jong ni katu jisu no please wan le ngom ta tharai ngam tharai le ta mo try to express blame bani shikri wan ki beli blame ba shisha humani una da do Beratan si jari ini basule kamkai di basu long malang pokok sekali di sana mandiri. Kuci buru tambah supenda berukam nani berkuat gaji onong gaji menjuri. Takkan orang ngimdai ban ia ikibrio, ia yang gaji sisa, ia yang kecil jomtra, ia yang kecil jomtra. Kadang gaji jimat kemiyo nak ni gaji kai. Takkan orang lihat berberukam ni kan church discipline ni gaji penbaik apa kabalang pengiran. Naik perkhatan, yo le segi bangit yang ayat ayat kan. Naik perkhatan yo di bangit segi kenong, tu thai je sen tu. Mana we compare ni ia mani ke syakri, ni ia mani ahli ke perthai ku syakri utara namta utara. Ni ia mani ku kabalan namta utara. Namta utara. Tapi yang ni le ni hak banle ku hukum ku gaji kai ke kecil utara. Tak ada ni dalam bahaya ni ke church discipline. Ini kan penbet bahaya kan ini kan ban hikai bahaya kan kok kebalang kenang makan wara kecil kelai perawat tiba suem lailan suem kun masih dalam suem masih dalam sem bos mari para sulai nasem dai mari bos syata syang dimut penlek syata kia he kelam ka jimbo pot kelam ka hukum kelam ki ai di jong kecil ka jong lain tekum ta ngapo sebentar ka bokut sak setengah ka tu ni po tekum ta habang iperan kami ni subjek, iperan kami dijingkai jom tin jumlah berpenbaik apa kebalang. Nanong ni kidon nak rezeki ke berkelak kebumut. Lesi mentau para bangai apa kebalang, boleh apa lah penbaik lagi kelak bumut, lah seneng lah kau ki kelak bumut. Tiap kebabah si buat deh kemutan. Dah pembaik jangan ni pulih. Koren kalau kebaan, koren kalau kebaan. Kita mau tu ni bah kasih unkon koren bersongsan ni kat tengah apa jemu. Sengap koren nombor dekat benri bawang umno. Kalau biang ni untuk beliau, kan ni kerja Islam ya kalau lalik dan kita kibun, pada umwe kalau dia pergi bantu perpentingan dia yo ba onmut no khot yo ba kumuta da Yesus ko pala na ba kumta agar pa ni ban scam ni ni jo fi shau tapi ia ho poli ni beliau le ko senang sempat yo haru bueno yo no ko balang ene i pa ye dodo jo cikla ba mo jo hak sti ka ba sti no ko ren cakajo ka balang untuk pediang dia tu dia tu pentingan dia tekum ta bang penbet ni parmi apa kabalang dan rezeki ke kelak bomot ai mu itu try dia ni badar na rezeki ke ban pen bitrean la dodo te ye kum kita ni nyale kum lu macam semua khatra ba puli mene nyo ye ki kumbal gentle nyo ye ki kum ki nok rong kata kamut ba kimyo la jem ngamla kita ni la bisa dia kata ane habije bagi jide ko balang wat hadu to put ubang minum ya kiusu akini kasam beju ka danda biji kai tinule takara wong ne na ngam de jenit jinat babrasa tidak nabi de makan subjek wat ta menya bam nan betul ka hikai bang na ya bam shu takmut teng kum gaji sen yen yang kita kibril lah hapan penduna ne nam aishu tekum kita ini jimut mengila banyo Tela ni snow ini ke subjek, deh ni ko por menta ni snow ini subjek ni snow ini jinikai. Yo le si binon apeng jonga menta di por. Oh, dari peran kami ni subjek tapi para bagi di baru terlayak het lo. Lai duna lo. Ini orang ni tang ida ni sampo tam Ini peran kami ni ka disiplin, da pembek ko kabalang no ibi binon yang tela duna lo pi. Duna lo para bagi para sama tela duna lo pi. Pila binon yang minta deh. Nakasan komut, pinjunas komut. Snap tin dulai gong. Makias kaju inen no. Kabakat pra dekat wa arho. Nabah kebadan armud nilai mut. Kibiasa ngakateng jonga hangta ngadan hapreng joki. Ya kan itu kalau pulih siapa nak konteks ni om. Pulih yang korban belum no duna brio jisen ya pulih duna brio jisen ni ya pulih ni om ni tindai. Kada siapa nak jemput. Jadi sekarang keren ini kentian nak dekat ke bawah kau deh. Junong bakat ra. Wang bahadian bila disiplin ni kepala bangin dijompi. Nadu junong bakat nak dekat kasan. Bila penbeg yaki, bila seneng lah sempat yaki. Kim kuat kalau umur kim kuat ban ya. Dan kita cuba kebalang. Gua compare wen no yaki. Tapi wen yaki lah duna perawe. Temu duna hatau dokput baru setang an nilai buat gua kebalang. Tuang lah kita tentang an nilai gua kebalang. Piyam lu sisa. Ibu dia kecil ujungnya dengan dan kalian mereka tak apa.
ngandar kadan kata balang takada bawa mana try to Jesus Christ ublay bangin iem ublay bangin ni syakri ublay ba i thani ke jibril usle benle wong ki wen peni syaba penbet ni la kin penbet wen peni syaba kentai IT hong soita IT soita te kani ke jikai ngora an pon ta ka jing kentului parbange bangin sim khia ni kementa nimdi men suin lai la nimdi men suin ka mangile nimdi men suin kalian jan ka mangimon nimdi men siawa yanu ni ya kanu ka bangiman dan kampanye ni ka jisong kha ni kentang ma kecil juga ne pese ni si unta satu kalau suku kita telah aku bakal tanta haluta ka punta kata ka puake ka jipen bet ka balang kawan dan penbet kita kibriu penim bila bakalan kami ni suhun me kuntu te kunta kata di kunta ko wena dosa mala bana le sibun mak benta ti jumlai mene bagi puli berdua di Indonesia babatai ni berkial na gile nuti kial ni kam ore kial ni baro makani kam dei te ka ya apa ka hima ga jumlai kani kam dei ko try di Jesus Christ ko kwa ki bagai ti ni to le ko ko ni ko